kan ni ka warti ko kuma fone na re no I bone da ni wargo kuma ba ay no itsi ka warti ko kuma fone na ne ma ne ke warti ke be jonge warti ke ti warti do ni warti mandi jone jamana war bebe muso de kuna ala ko jamana war bebe muso de kuna ne ho ma ni ya be muso jeta qu'est-ce que na so folo jamana warti ka bebe muso de folo ay na ka pani on prevu de wali de ni ya be muso jeta ani am muso jeta le la ga mata fenga sa sanu sangana le la ga ntere o mama la ba refa a bela la ay to sa mama la ba refa non ne se ni mo ba refa hein ça fait de par baruba nu lu bu refa la ne se ga nyoy je anga te fuy do bro ke nyo ay do sa ese aw ya be warti era do ko ro fa na warti ki be muso ro nga teme choga sisa buga so so ko la buga mi to ko karani te fen do kan ga do la mu me wele ko warti ki ese aw ba do wa oh ay fa ni te warti do ani warti parce que asire me gena na ma ka mi de ma ko ese aw warti do e fo am posa bon ay fa e be fo am posa no yaro yaro no ko yaro ko se ko ne kari yaro la be ni be kana du warti do men fo kuma yaro fesa kana du masku I ba ko ne kara net na la me aw me ko ka sigi gena na ka temi o refe e war be war ni gera tanto ni sanuta ni jamata ni so kumbereta aw ko re warti le petit si vous connaissez pas quelque chose demander là aba wardo e ka fo an sa ata wardo e ka fo an ne mi ra sigire ba kra aba kala mi tro ba ta am gera ne mo ba ko e wala e ba tra ijo très bien nyamare ye ma kala ne no am soldo la ko o I bu don ga nyama nu la aya to de mu ya fe wala ay ni ngal terma ne do way jamana yi mono san warbe muso do wa wa be chawre ku ya fa ngo warbe malila malibe warbe mo mi ko ni malibe yora muso do de abena alachi na fi muso mi no fana me ka ama fa ala mere atan malila de ni muso in flan Washington DC Joe Biden American president on a l'aide de Barack Obama abena alachi non Fatoumata Diallo c'est un vrai homme j'étais malila mi mai. Il est un vrai homme. Il a trouvé de l'argent n'importe comment. Mais quand même fier. pendant tere do we muso do Muso de Doke, c'est un homme, c'est quoi? C'est un homme, il n'y a pas de au Mali à peine à la tête. Et ma famille, Mali be bilay à Nyonteno. Fatoumata Diallo, c'est un vrai homme. Il n'y a pas un homme au Mali plus fort que lui. Il est puissant, il est fort et puis il est généreux quoi. non ba non ese ko la so na Ne courage. Anga nyongo boyare. Ne ayi, anu mena chide la atise ka ngule ka nyininga me kuma tunu ka be ndogo ya. loko e ba ka kuma juma ko am tege era ka kuma ya Sisa aw ma fa ko Mali la, Mali be wari be mogam kuni Mali be. chewe muso Muso de Doke Fatoumata Diallo a fait Washington DC. C'est un homme très puissant. an wele ka ki kana question ko c'est bon Ah, c'est bon. Aya famille. Sinon, Mali be, il n'y a pas un homme plus riche que Fatoumata. c'est bon. Non, merci il est riche. tega de banko Il est riche. Riche. yoni le pays est mal parti avec des gens comme ça karani 15 ko kuma bebe mu go timetro dado karani 15 ya no sa uda wona anga du wati le flane ni le ni lai no sa na bi che ko abe Non, che, o ko na ma boru fu egeni. ne na kuma ya ta ha ya ka sigi daba ya rawo ni ha donto ni ha boto ata wura ka ta brake Afuire. ay rebeka o ma mu abaka warti mu to fa ta fanga ko ru no wana Adefu. o ra warti ki tele rawo era ni ka warti ki warbe kuna e di ka furo yani ngale sa ka tan flo be e be ko wala da men no fa O kata bola. 15 ifana bi sekata sira wo bulu aita anga bi garanti aita ame Kara design. Iye ni fana ke tugune.